Ivangabo bakwa SABC uba udle imali utsho bona kesibonile thina isephalaphala sibone phalaphala thina imali hayi le bathi idle nguzulu isport uthona isport esakathi imali ipakiwe uvula uziko udle imali ugesi zangu uhambe kuphethe uzulu uyahamba pha kuye bendiseMpumalanga 2022 pha wafaka amajoni display amajoni pha eoffice emalahle kuziswa amalahle amancane pha ekusini lamakhulu ayamba ofaka pha kulento amagutsini asiwaphesheya ngoba lo banenkampani bayahla osathana so awuyekile ngokugesa bawucisha ngoba ucishwa ngabomu bawuciba ngabomu awuyekile ucika ngoba awuyekile nge-29 bayaphuma Sitha bazophatha la. Thina sifuna izwe. Nakumlungu wakhe aseChannel Posh uresignile kalamini siwine Bloemfontein. Wa resign. Namlungu aseChannel Posh. Wathi ya resign yamvuma uZuma kweze politics. Bathi hayi siyafana. Le mibutho ANC. Umuntu angafunwa nguZuma apha. uMK ivulwe ngeSeptember. Wathutha bombheka akazuyivotela ANC. Wathutha lo makhale uKhalimohlanda akazuyivotela ANC. Abazange bathethe. Kuthe ngoJanuary wathi uZuma mina zokhankasela ini umkhonto. Uthe bathi zokhankasela umkhonto baqala bathi into leqwaye ngizumntana abantu engenatyala uZuma. Engekaphathi okaleqa uZuma. Bamfunani? Kulento yeGuftas abathi bona iGuftas yaza no losungazaka neGuftas ufike zikla zeza noMandela uMandela uhleli phakathi ufake umama uGufta notata uGufta phakathi bezochatela apha ekhaya noThambeki wayivuma wathi mabayeka abantu bethi uZuma uze neGufta iGufta kudala yakhona noba ibikhona iGufta ibize ngokwento eyayisanwe babo iprivate chichi le privatization yabo yokuthi makuye umuntu oqashwa permanent emsebenzini oqashwa ngowe contract beza abantu bezofunda bezodeploy abantu abanyangumsebenzi besiyo umsebenzi leyo bana kuthiwa hayi wathi nabo bayasikelana nabo ngawo nosingokusengakulo wathi kudala longisi wathi lo muntu lenkinga lo kana wasikela akaboshwa futhi yena imali yeCovid uthena ngaboshwa imali yeCovid uthi ungafuna ibail ungayanga ejele njengabanye abantu besifuna ulantoza pha ayoxoxa pha uMandela wayeya ayoxoxa mama uyafuneka enkantolo thena ngayanga uRamaphosa usahamba uyakuRamandani waye kuya pha enkantolo befuna ukuxoxa pha ngamalo kuya kanjani kubotshwa aba benyani abangathengwa ngabelungu ngokusetshenziswa abantu uresignile kumlungu wabeChannel Posh lobele kwethi Xosha uMakhashule uhlakaniphile Xosha uMalema uhlakaniphile lobele abantu bathuma ngoba inkokhelo lapha eSouth Africa zintathu uMalema uMakhashule lo uZuma yabona ezi3 bayazihlonipha bayazazi abelungu bayazazi baziwazi umthetho encwadini azenzi nje ngabo ke nje maxa ubona ufunda iBhayibheli umuntu akhethe indawo azaziyo nxa befuna ukucinazela wena bayana kuno section 74 kuno section 47 abafundi wayo imiqulu uyifunde yonke ungayikhethe izindawo ufuna kuwe wena ufanele uba iphathi agent uZuma ndafuna ukumfela eCape Town 2007 yes manje iFF mamela benge bamavoti wethu wonke beba abangeke bawebe noma bangaweba okusalayo sizawulibusa ngeke uye kusukela nge1 laphambili elilizwe lithi uZuma uzobethe pha athi uZuma hayi umntwana wabotshwa basikaleni into engekho encwadini thina ngoba bayincwadini ivuliwe incwadi ijaji zayithola ukuthi ezajaji ayikho lento abayithethayo uma zanga benatheka manje elilizwe ona lihleli libona abantu bezibotshwa wonke nje behlezi bethe phansi bezibotshwa isinjani ke sifazwe bye bye ezagqubanga esithathe itrima